Hei hi All India Radio Mizo lani Chanchinthar achiar tu silian sang puya kumin chapchar ku chu COVID-19 thrilenga wangin alomna TV ale YouTube a live a entura pek chu ani Chief Minister Puzoram thangan Myanmar atang Mizoram sahimna zonga tlan chhiade chu atheyang anga chomdona pek ani angati Voin Khan West Bengal le Assam Assembly in Khan thoni na nei tur chungchanga hriatina ti chu ani Prime Minister Narendra Modi John Voin Khan Sierra Week Global Energy and Environment Leadership Award adong kumin chapchar ku chu COVID-19 thrilenga wangin alomna TV ale YouTube a live entura pek chu ani a COVID-19 SOP zom chungin Vanapa hol ami sombi klem te nalomna hunan manga Chief Minister Puzoram thanga chukut pa ni in Art and Culture Minister Puar Zilena chukut thlengtu ani kut pa Puzoram thanga chon chapchar ku chu zona thla khovel hun sang omte potnai tu Namit pum khatna ta na rabi masa ani atia kumin chapchar kut thupui zonun zemoi thuoina chutun hunami tinte mamo takni a hriat thusoya COVID-19 da nein khovel ngonga sarkar lian ramchang kangjok te chuan sum doctor le medical facility ne thazok ani awangin andau ne jok turarin nima se hriveile nuna chan tamna jok ani thusoin Mizoram chu chung ramchang kangjok te aya chan chianga si in India rama din munzi om berani atia ku thlengtu puar zilena chuan ku chapchar ku chu COVID-19 Sri Lanka ra ahim chinang zela lomin tun hapta chunga po office kalte sumdong te taxi bus driver le adangte point nam thoma in thoma anoin bo saidan te soya he ku thipi le pu te zonun zemoi mizoten an chomnun zel theina ni atia khai chu angai te khai chu a pui ngai te pui chu mitin ti turani thu soin kumina hian Myanmar ra zona thak unaw te po an threngani ati Voin chapchar ku thonen khoma live program a hian Central Women President Puwanal Rota point thu soi ani Chief Minister Puzoram thangan Myanmar sipai ro rena du lo awanga boina inmung chhomeka rammi puiten harsatna anto awangin Mizorama sahimna zonga tlan chhede chu atheyang anga chomdolna pek ani angati voina aizola chapchar ku lomna he thui soin Chief Minister chuan Myanmar atanga ron tlan chhede chu theyang anga lo boy pui tura anin pei thule Myanmar omten eile in tura harsatna anto palta kin sarkar atangin suman rom hanti asoya atulang zela pek ani tur thu soi bokani hum himna mamo lo thei lowa Mizoram lo tlan ti chu sarkarin lomi khwalin an mani hmuna an kile thei ma chu eile in tule poisa po da ani ati hriat thei chena Myanmar atang hian sipaile an chungte lungkola ron lut mi pariat anam to a Voin Khan mi pathum an lo lubel nia thu dan ani a an vai hian mi som pakhat an ni a Voin Khan sersip DC Pukumar Abhishek le SP Stephen Lorin omaten lungkol hi an tlo a amuna hian mamo le thil tul te enfelin refugee camp siam dan turpo an ngai to ngal nia thu don ani far kona ron lu tum mi somriat panga te ero Assam Rifles lamin an lo dang meka far kon V6 secretary puming thanan hen tanga thudan danin hek mi te hi an lo lu theni chuan lo mi khola boy puyan ngai na lo boy pui an tum thu soya Assam Rifles te hian defense lam atanga lu theina order an hmulo awanga dang ani thuan soiti asoi bok ani champhai lama po Assam Rifles hian lo lu tur an dang mek nia thu don ani boka border naya khom te chuan Myanmar atanga ron tlan chhede chu lo mi khwal an chelo na im so state sarkar thu an ngai chang ti an soi bok ani champhai DC P Maria City zoli chuan thenom ram Myanmar boina wangaral tlan thula don sondan tur chungchang athu chu alo siam to a Home Department in kai shwena asiam te thataka job tho turin champhai district mi puita hria tira Myanmar atanga ral ran te chu chiang kwang takin an ni na le an den hunzia kin sin sia zel tu rani a politics le pol thila in nam na awanga Myanmar atanga harsana tok la din mun lo omading te chau ral kan anga chiar turani thule in hum himna po pek turani thu thu so atarlang ral kan te hi register a mumal taka chin sia turani a ID card po DC na siam sak tur thule ral kan te hi anom na kem patangin khoi hmuna ma an mani thua kal chuak turan ni lo thu te damlo na thila chief medical officer in certificate apek manga deputy commissioner in movement permit apek chawin an kal chu the thu atar lang bok ani Longkla DC Dr. Andrew Ace Vanal dikachuan Myanmar ramboin awangin mani sahimna zonga Longkla district ron lut anom thei chungchanga sarkar chon ngun takin anga event rengati voina Mizoram Journalist Association Longkla District Annual Conference amhan puina Longkla DC chon hemi chungchang hi soi Longkla District chuan Myanmar nen ramri introm kilometer somret paseri ania ramri dep a om tomngai pole VC de chungun taka ramri borok clear tura ti ani thu te video tin te chu ral kan amle omlo
vil turati an ni a nitin state thune tulama report thelu ani ati Dr. Andrew S. Vanal dika chuan COVID-19 thrileng dona longlai district tlomngai pol mi pui tan ron chu hluati thu soim chanchin bumi te chuan borok ri lai ber pon mani inven na po neimumal lova an che chok thin te hrido na na mi pui kai hruena an the dar thin de chu sona mati thu soi he hun man pui tu MJA General Headquarters President Puzo nun sanga khiang te chuan Mizo journalist chuan an ma zon an thogrim hle ti soin sarkar point kut ke bera mangin amang tangkai hle ani ati District MJ President Pulan Khataral te chuan advertisement chu chanchin bumi te tanpuina angai anom thin chu poi ti thu soin advertisement chu mi pui te hriat tur chanchin bukal tanga pon zarna ani a sarkar pon tun ayana sa chanchin bu amhan tangkai tulani ati voina MJ Longklai District Annual Conference chuan resolution siamin Myanmar ram buina awanga mi pui torna thleng chu point ti thu soin chanchin bumi te zalena rap bet zonga chetna thleng thin chu na takin an tema pawara Longklai le siha chomtu chon huwa 33 kV substation chu 132 kV substation na tilian turin sarkarin changjokin malar ose ti te an pass ani voin khan mamit MJL te chuan Turel Hydroelectric Power Project an tloa Turel Hydel project hi kumsang ni pakhat le sang ni pani atang khan tho tan ni in kumsang ni pali achol lailok chu kumsang ni som pakhat atang khan thar thole ni in sang ni som pasri December ni som pro khan Prime Minister Narendra Modi chon hongani Turel Hydel project hian tundin huna kol phetha megawatt somne pe chuak meka power pack chho theidan hi tui khol thade thadlovin omzia an ewangin September tha tanga December tha chung chuan megawatt somruk ape chuak thei thungani Turel Hydel project atana tui khwa hi lei manga kilometer chan ve cha akhu ani a asan zong meter somsri panga ni a tui khwa thui zong hi kilometer somret panga ani tui khwa ko tlang sei zong hi meter zani som nga ani bok nip ko ten ein kol mek Turel Hydel project ka power pack so Mizoram sarkar chon unit khat chengai na le thina ramle lung nei tu nin awangin power pack chu apianga hian za som pani chu athlona pek ani heng power pack chu te hi scholarship boklanga power department te chon anna chhong ani MJM Amit district press store hi nipco assistant manager pulal sang rapu chon lodong songin Turel Hydel project atana senso zongjong hi viable che sang khajali ni in forest department hena nipco in compensation apex so zati viable che somni panga ani bok Turel Hydel project thunei tu te hian MJ te hna ngenna an siamangin restricted area kilometer ni huam chung tlopo ba ka sanghaman ne tuichen phalani lo thuan soini voin MJM Amit district press tour hi Mamit DIPRO pupol rokiman a ho ani Chanchinthar hi All India Radio Aizola tanga puan ani voin khan West Bengal le Assam Assembly in than thonin ne turchung changa thiatina ti chu ani West Bengal hian district palia MLBL samthuma in thanane ani anga April ni khata vote thak ani anga in than chu tumde tan Martin som pani thleng ming thelu theni a Martin som panga heng mingte endikani anga Martin som pasri thleng in hnudo theni ang asama chuan in than tho ni nine assembly BL samthum pakwa in thanan dona tun thani som pani thleng in than chu tumde tan ming thelu theni a in than tho ni na tora hian voter noi som seri pathum an om ani Prime Minister Narendra Modi chon Vein Khan Sarawik Global Energy and Environment Leadership Award adong Prime Minister Modi hian Cambridge Energy Research Associates Week 2021 a video conference kaltangin thua soibok ani Sarawik hi kum sangkhas ko somret pathuma Dr. Daniel Yergin adinani a sangni somprokatang Khan Sarawik Global Energy and Environment Leadership Award hi semtanani a nakin hun zelata na khovelin amomotur energy siamle nungchahum hal konga le mitin tana energy mantlom thale nungcha ti cherelo theibera siamani thenana malachin shoi tu tenena he choimoina hi hlanthrin ani Chanchinthar chhiarti topna na tlang pui kumin chapchar ku chu COVID-19 thrilenga wangin alomna TV ale YouTube a live entura pek chu ani Chief Minister Puzoram Thangan Myanmar atanga Mizoram sa himna zonga tan chhiade chu athayang anga chomdona pek ani angati Voin Khan West Bengal Assam Assembly in Khan thoni na ne tur chungchanga hretina ti chu ani Prime Minister Narendra Modi chuan Voin Khan Sarawik Global Energy and Environment Leadership Award adong chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani